My name is 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗓, and I'm honored to serve as the Miss Samoa and Miss Pacific Islands 2025. I'm so excited to invite you to the ISHAH Conference, a powerful gathering created to empower women, strengthen families, and inspire our communities through learning, sharing, and uplifting one another. This is a wonderful opportunity for us to grow together, build meaningful connections, celebrate the beauty of our culture, while enriching ourselves both spiritually and personally. The ISHAH Conference will be held on the 4th to the 6th of September 2025 at the SIFA building in Apia Park. Registration is open to all women, and you are welcome to bring a friend or a family member along. Let's come together at the ISHAH Conference, where we gain strength, wisdom, and courage to continue empowering our lives and our communities. I look forward to meeting you there. ISHAH Conference, called, crowned, commissioned. Alofa malo lovely soifua olo ingo li 𝗚𝗚𝗦𝗖𝗟𝗓 wa wala 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚝 Samoa ma 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚝 Pasifika wo lima. Fia lava e vala ablia ina oi le 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑𝚝 Samoa oi le tina Samoa i le ISHAH Conference lima. Fa'ala wa itele ina ai lo malama i le tāua lo sau i te tonu o ainga nuu ma fa'ala potopotonga. O se awa noa tāua le nei tātou te whaasoa ai i le angalilei o le atua, ma e te whaafonga ai i nisi o taitai te maitai longa, mai atu nuu e mamau. Tātou te whesotai ai poi, ma whaasoa ai o tātou manatu, moni a wale tāua, mo i tātou te maitai ma tīnā Samoa. Mai le aso wha i le aso ono September 2025 o le a whaatino ai le tātou whaamoemoe. E te tala le tātou risitala mo te maitai umalawa o si o tātou atunuu Samoa nei ma atunuu e mamau. Whaapeso tai la tātou numera o tāua iluma. Tātou au wai whaatasi i le ISHAH Conference o le atele se whesosoani mo oi i le ati naeina o lo tangata, o lo iloa, ma le maalosi e whaauauina i le tātou angaluenga whaatamaitai isi o tātou atunuu o Samoa. Tātou whiluai i lea aso taupua ina, le angalilei ma le alofa o le atua. ISHAH Conference, crowned, called, commissioned. There's something beautiful about being a woman. The way we carry stories in our hands and strength in our spirit. The way we rise, even when the world expects us to stay small. We were never meant to fade into the background. We were made for more. We are nurturers, leaders, prayer warriors, dreamers, each of us called with purpose, crowned with grace, and commissioned with power. In a world that tells us to hold back, I invite you to step forward, together, to grow and to rise. Something special is coming for every woman, every story. You count. ISHAH Conference 2025 from 4th of September to the 6th here in Apia, Samoa. We would love to see you there. Called, crowned, commissioned. Don't miss your moment. Registration is now open. For more information or to register, visit our Facebook page or Instagram page at ISHAH Conference Samoa, or give us a call on the numbers provided. You can also give us an email at ishah.con@gmail.com. We're here to help you take the next step of faith. Your destiny is calling, and the answer is at ISHAH 2025. We'll see you there. Ile sofa malo le tua
le tama le tole alo le tole ngang ia e toi whatalo whato ai sa mo le tunu pele ili nei vai ngō le uli tasi 5:05 PM ia leo tātou iai tonu ia o le lua 5:05 PM le sa mo whatalo whatu lau por kalame Global Kingdom TV channel whatasei man matou panel nei vai ngō le aso sunga i le whaithau sunga ia rupi whapea foi lau wa anefia ma lo le soifua manuia. Yeah, di ia le atua le nei i tu la o le awauli o tatou toe whiwhasanga i ai senga ula ia o sila whai fo i le nei awauli le soifua manuia ma langi mātafi le anga le o le tatou tapaau whaatalo whātu lau sunga taitai o le tatou pukalame lau sunga Reverend Mike ia tai ngane fo i le mai moa mai o si o tatou atonu o so se fata faitaulanga o au auna le atua ta mama tina matua ia ai mese fo i paanga wo o le nei ala leo po le ala penga ta failangi Global Kingdom TV ia whapea fo i Remnant TV le nei au auli ia langi mātafi msoifua manuia le nei tu la le aso Ma lo whaftai whatalo whatu i lau au waa au le lei talofa Nancy talofa Queenie ia o le lau nei e mai se lima whatalofa il mai mo whafunga mai o si o tātou atunu. Yeah, talofa to Reverend Mike. Taila Molevanoa, blessed to be here and also be part of the committee of the ISHAH conference coming up. Thank you, Pastor Ruby, for the great vision that God has given you. So we're excited. Thank you. Talofa Queenie o a mai o nei vai ngau le uli. Talofa Rem, talofa tu le whafonga anga si o tatou atu. Ia me se foi pa anga le tatou TV ia e fia le loto i le nei avanoa i le au maua o maua foi lo nei tina e whai maa o le ISHAH conference i rungo le tatou whaatalanoanga le nei aso. Ma lo whaftai. Ia, lau sunga i le whawhiangainga rupi o le whai mwha o tātou ISHAH Women's Conference 2025. Mai mua whaafunga mai o si o tātou atunu. Sauno ia o nei manu fo tātou taimi. Ia a wāl whaalau te leina o tātou whaamoe mo le masini fō. Ma le nganga whaaloalo. Whaftai Reverend mo le avanoa ia o te toe whaatalo whaatu i le whaafonga mai o Samoa si o tātou atunu po whia lavo e maua mai aile nei tātou ala leo ia po le ata fo ilungo penga te whailangi o te whaatalo whaatu ia pei ona talanoa le wai aso o tea lau sunga Reverend ia o le nei whaamoe moewa te o ngi aso ia ona whaataunu ula ia le wai aso fo pea whaataunu ina le palota si o tātou atunu ia le wai aso fo i le aso tofi asfareile malas tonai ia o aso i o lea wha moe mai matango fie foi le nei kofre nisi e whaima se distraction po se mea fo ia e o toi foi mai le ali a wa te lo whainga palota ia pe te sila fie foi lau sunga Reverend ia o lo iai lava ia nisi a lo mawai ai ma whai ngai lotu ia ai pe se i o le nei kofre nisi o se awala le toi wha foi mai eri tangata i lona tūlanga i tauna iai e mua le atua ia e toe whaamalosia i foi ma whaalau te leilo lato sila fia o le atua a waru tala sao lava ia Reverend tau te leilo po a whee e saul sitianga ai le leia le sau o loo e tā pena ma e lava sauni ia o lea whaamoe pena whaaso atu i se temi wa sola ia o se whaamoe mo tina mata mai tai uma lava o Samoa po whia lava te alala ai po ingei Samoa po i whafo atu foi e walau lia whapitoa ia tamaitai uma ma tina uma lava o Samoa. Au e te misia le nei whaamoe o se miti na le fina ngalo o le atua, o se miti na maifo i le atua. Inisi o mātou, pei ona iai le uso ia Nancy, o ia le se tasilo tangata na whaasua, ai pena tu ai fo i le atua lea whaalingo se mafutanga po se kofre nisi whapitoa lava mo tamaitai matina. So, o le nei kofre nisi, e umaloa uma. E au e te nofoai, au e te whatuai. O tauna e le stala.
ma ensure ia o loo iai lo suafa i tongo le lisi o e o le auai i lea kofenisi e lea o se kofenisi whapitua se ekalesia po se whaalapaputonga o le kofenisi ua au mai e le atua i ona whawhine mo te tū whātasi ai i e whaile nei kofenisi mo uso uma mo tina matamaitai uma lava o Samoa e toe whaatūlanga, toe whaafou, toe whaamumuinga ia le ngā lala ma le nau i le atua ia o se whamtalanga le nei tū lao le awa uli Reverend whaafitai mo le avanoa. Ma lo whaafitai. Nancy, lea e mau atu le saunoanga le whaife au po le tinafo i a rupin ni wanga le aso. Lea o loma kuini le ua whai masui fo i o le tātou tīmil nei aso. Sauno ia, le asa whaalau te lenga o le nei wha moi au whaafonga mai si o tātou atunu ma le ngang whaaluan. Whaftai tele lava, Reverend Mike, mo le avanoa, ha'aro ia. So atu le matutaitae po o vea Pastor Rubio le fo whaure mato ISHAH conference. Ia, pese mitina mai lava waleva to find women. Ia, ai whaftai o ia le nava television, but was a mena to fo ile tuelo loto. As, you know, a young woman who's hardworking, busy, me whapena, i tatou olang. E o ngā fo le konferi ni silele ISHAH. So wha ngā pele whaparan, mo tātou tina, ina ia refuel, refresh, renew, restore, refine yourself as a woman. Ia pe o le tala te mai whawha e pe sau no pasa, te o sau Yesu, le tala whale, the 10 virgins. Let's be tātou fo ia gersiano. Au nā fo i mo tātou e toi, you know, refuel your oil, like beole 10 virgins enga uma whamai o saule, whatoa whaiawa will run out le oil. Ia pe temi ne tātou, pe wa drain na le sia, tele o mea, tutupa me se lava nei vai tau fo ia mātou i Samoa. And so much has happened. And I think we need the conference there, uplift the spirits of the women and, you know, to encourage other women and all the women in Samoa. And we look forward and hope to have some overseas women joining us. But very excited. Yeah, ailengata foile ina ia faula ina ni anganga se tele. You know, we are here to build one kingdom. Be ese tato e kale sia malotu background and everything, but it's asi lava le tu asi foile kingdom. Olo tato ngalu lue fata se build ole malo le ole tua ia se fasto atu na nei le nei taimi ole aso I ringa for the tato ISHAH conference. But very blessed to be part of the committee. Thank you again, Pastor Ruby, for the great vision. And we're all excited. 2 weeks time. So please call in your tickets. Amen. Malo, whaftai. Kuini matango fiele whaasoa Nancy Levi ngole aso. Le ua mai mua mai le to tele o tinam ta mai tai Samoa. Ona I upu ia ngo whaalongo toi refresh, renew, reshape. Le aso langona. A o ngatu ne wha moi ma le ngang whaalualu. Ia whaftai mo le avanua. Ia mana ia ai tu atu ia ma le recharge I au tawhai I nā. Mana o kia nā ia le toi recharge o le maale le spiritual life. O se tianga le ia te au. Ono le conference le ni le whapitoi se e kalesia. Le whapitoi inga wa o te lotu le e whakasai vai mosu. Ia wa uma na utala no atu foi o nisi o wo ia le whapitoa le conference le nei mo se e kalesia a mea o tu lo le ngana le upu whaonga ina e tātou teimi nei e kalesia whaola ina ele e invite so se tina so se tamaitai so se teine le conference le nei o I tuta ua ole upule I ole awakening out e koe whaakei koe whawhangu I lunga ia le spiritual life tina ta loio tina e whai lava sina ta ua foi o le lato foi matawha I oi te tono a inga I te tono whalwhainga luenga o nuu e kalesia ia e te tau
ona lelei ona tāpena e te ona tapu e lelei leo langa o le tina. Ia wa a lelei ia le tina i te tono lona ainga, e maupopo le ainga, e maupopo le kalesia, e maupopo le nuu, se mea ia se tina, e maupopo. Ia a lelei ona tapu e foi le spiritual life o le tina. Ia se mea langa foi ia le tina, ia le maupoponga, wa ia le atua. Ia le atua i mea umalava e ia le tina pe ale lea ona tapu elo no langa fale anga ia le nga foi la le o le conference la le tina ia o le toe tapu e ina o le toe fate ile o le langa le spiritual life o tina ia ma empower fa malosi le tasi ile tasi ia o se faso atu le nei tu la o le aso. Pastor Rupi oka sole. Mata utia le wa le wa tatou. Fa so nei aso. Mana ia nei upu ia sau noa i le tatou team. Ona e toi te tai lava le langona i le tatou fimo nei tau sanga. Pe ona e fa so fo il tatou uruai pol kalami. Wala awina, fa apaleina, awina atu. Le la ua manino fo i le whaafonga si o tātou atu nuu. I on nei whala potuputonga o se whala potuputonga tuto tasi. Au mai alau finangalo, mana i alu pule whaate. Le fuisa e tā ua e toi whaamumu. Ai pe ua highlight mai ai lau whaalongo lu pule whaate i ren sau ngoa i kuinti. Pe fōlinga mai se mea lai ai, ai mga amir toi whawhangu, toi whaate i mai. Ai mana i ala le ua utoi wawa ai atu i le tātou whimo nei tausanga. Ia okai e le o se ngā ruenga fo ile le umalo e umalo me mun muli ale iai a winatu ia lau sunga whawhenga inga rupi. Ia, whaftai matango fie whasoa le awaa i le nei tūla o le awauli. Ia mo le sila fia Reverend o le awaa ese umalawa e kale si e tapu aiai. Ese fo e kale si alo whaangaina. Pei lau te toe munmulitai atu lava le whaasoa kuini. Ia o le nei whaalaptu potonga. Ia o whaalaptu potonga o tina matamaitai. Wo mai whaatasi e whaatau nu le miti a le atua. Peina tā ua kuini whaapea foi Nancy le upu leo le whaatei. O le whaatei e le whaapea e le o iai se ola. Olo o iai le ola. A o le mea la iai e mana o mia ona toe whawhangu. Ia e pei o le whetalenga Iesu na o sau ina ia o tō maua le ola, ma maua ātili. O le upu leo le ola ātili o le mea le ta o le whaate. E te maua e ala le whaate i pe o le toi recharge, pe refire, ia realign, o upu umanga e ta uate o le matau au waa. O upu umana e tau whaamatala ina ai, se whaalinga po se miti ale atua na tuina mai o matau loto. Ia a wā lava le tāpena ina o tamaitai Samoa, o teine Samoa, ia matina Samoa. O le nei whaamoe moe, Reverend o se whaamoe moe, wa leva pena tala no atu, wa leva na mai ele atua i le loto, 5 tausanga taluai. Ia ai so se mea lava e maupopo, a whai o le atua na nafi, o le atua nei, o le atua tai au, o le winga whamtalanga, ma te le i whaatopetope, le tape nanga o le nei whaamoe moe sa alu le teimi e te talo ai manga pongi ai o le foi fatua umale anga pongi le au waa mo lea whaamoe moe ia o loo iai fo ia le au te talo whapito ia o loo te talo matu atu i le atua le nei whaamoe moe ia sao ma ia manuia ia tau nuu le fina ngalo le atua pena ia au mai le nei whaamoe moe ia a o le talatu le na Reverend o le tasi tu po le tasi objective po le mato manulauti not only to empower women but to also serve to protect and advocate pe e puipuia ma fai ma leo o tina o e nisi e leo o ai le loto te le whaasoa ai ni o lato langona mo ni o lato manatu e le ngata e lea. It's also to promote women's role. O le mātou voi manulauti ina ia whaalauti le ina le tiute
po le tofia tinai to tono lona ainga, not only as a wife, as a mother, as a caregiver, as a leader, as a builder of a nation. Also, o le foi tilo develop youth leaders. Develop ia o langa o te neti ia matutua I foi loa lātou, e mawhaina a vea lātou ma taitai, e mawhaina a vea lātou ma nisi e whaongaina I lea tua. In government, in business, in private sector, po lea lava le mea ua avea I lea tua. Another thing also is to uphold elderly wisdom. O le si lea vaenga o le mātou whaalaputupotonga, mātou te whapipii I matu tina matutua. O e o loo iai le tō mai ma le poto, e mawhai ona pasi mai I le nei au ngā tupulanga, ina ia mawhai a ona whaawau ina mea lea, o le pasi atu po le tufa atu, o le mea lofa ma le tō mai na maua mai tua a. Also, we are all part of create safe space. Creating a safe space o se se vaenga le e taua, o le mātou whaala putuputonga. O se mea mawhai ona pui pui ai ata tau a tina matamaitai. O I fo I mawhai ona fisosoani nisi, o lo o iani whawhita uli to tonu mea tau whapuiponga. And we are all about also equipping women, equipping them, ave iai le to mai, pasi iai le upua le atua, to mai whapisingisi, practical skills mea whapena, awale anga I lumo tina. O le autule na mai e le atua, o le Court Crown Commission, vala awinga whaapaleina, ia ma le awina atu. O le vala awina leo oe avea matamaitai Samoa, poe avea oe o awhawhine a le atua, na vala awina oe le atua e le iainio waso, e o lo fofoaina e leo se askeni o le finangalo le atua na e iai, lua, o le crown, o le whaapaleina lea o oe I le ami o tonu, whaapaleina oe I le suau, whaapaleina oe mea alofa le atua, whaapaleina oe le angango o le atua, ma le tolu. Lea wa e pale, lea wa e loa wa e walawina, e awina atu oe, e te alu e whaasoa atu le to mai, ma le anga waalo I ate oe, I nisi tina, nisi teine, nisi tamaitai. Po le aunga nao le nei wha moe moe e le ai tu tasi le mato whala putupotonga. Ai o se kofre nisi tau lewa a matai, ia ai lava me muli mai tua. Ia o se whaasoa atu na Reverend Mike le nei tu lao le aso. I le tātou panel le nei awauli. Malo, whaftai tele lava mo le talatala ino le tātou au tū fo le nei tau sanga, mai o le ulua I konfrenisi nei. Ia a lea ua a mata mea fo I Samoa. Ia Nancy, o le ase fuafuanga I le matangofia o nei mea o tau whaasoa mai ai. Nisi fo I lātou le whatoa maua mai le nei peno po nei whatartan noanga. A ua iai se filifilinga e fia awai. Le asau wha malos, le asau whaaloto tele pe ona tau ta ua le nei vaenga o le aso. Wa le umana I le whaasoa mai sunga le whaafianga inga. O le toi whauwina lea, ma le toi tapena, ina ia mawhai ona toi awina atu. E whaasoa atu le to mai lea, ma le mea lofa ua tapena ina mo nei konfrenisi. E I nisi ua wala aulia, e I nisi ua I talitala noa iai. Ia, ma le ngang whaaloalo, Nancy. Yeah. Tai lava, Reverend Mike. Thank you, Pastor Ruby, as well. Morfasua. I love the scripture in my as a woman, as a mother. E mo mai le fata oto su fafa e pu mo mua. And God has given me this scripture to also enlighten my mind. Let me read it in English and in Samoan. The wise woman built her house, but with your own hands, the foolish one tears hers down. E taitasi umufafine popotso, mati na ati na ai lo na fale. Ale fafine valies tulo, na telepetia ai na lima. So to me, speaking of, se fafine potso, se fafine
that, mai le tua le mafo le, because I believe o tātou tina for ipo o avea matinai tātou ainga. We need to build our families, advise our husband, as the saying goes, behind every good man, I don't use that word behind, but beside a good man is a good woman. So, ale leila tātou tina mama lolosi, given that, we're filled with the word of God, we strengthen ourselves, Fātumo tātou le upu ma le angango le tua, whain tātou atuea, whausia tātou ainga, as also as you hear from the ad, build strong communities. So ole aunga mal moi fo le ISHAH conference ina ia malo sia fine tumu le upu ia malama i lato calling po lato role in the workplace po I lato ainga fale whainga luenga e kalesia no mea umalave e valawina i tātou tina. Ina ia avea oe ma se tina, se tina le tau tala le Proverbs 39. Patole o tatono I ole a maua I fo I ma whaasoa, ma whaamalosia. Ia ile upu le tua, ia wa ole upu lava le tua. If it's so soani I o tātou o langa whaapea fo I tātou, living everyday life. So I take that scripture and I believe that we need wise women, godly women and wise women. Wa atato, isa tu loa te tele faliang. Ia o tele fo I meo tutupu ne vai tau. Ia wa o le tele lavo I fa mai se tu loa lau pinko. Ia o tele le pinko. Ai le o fali, iwa ai fali tato a inga tato whanau. Fai lato mea, ma fai lotu. Ai isa whamalasia le mo tātou tina ia ati a e tātou a inga build our families, strong families in stronger communities. Ia o se whasoa tuna nei e but we look forward to having, all the women, to see all the women, different ages, different background, denominations. I think the word is unity. Ina ia maua le anganga. And I think Psalms 133 says, unity commands blessings. So to see this is my dream, and I pray to see that in September during the conference is all the women of Samoa coming together in unity. Ina ia manuia tatou ainga ma se o tatou atunu for Samoa. Ia ave for tatou mfafau tualele I tatou taito lua. Ia se faso atu nai le nei afi le nei teimo le tula e whawhetai lava mo le avanoa. Thank you, Reverend Mike. Whamanuia foi la tō whaifufonga mai le tātou Jamie nei, but thank you. O se whapopo le nā mai le nei tū. Amen. Whawhetai tuwha, whawhetai whaasoa, kuini. Ilo ue lava loto I whali. O le ase tāpenanga. Mana ia te le waenga le ana whaasoa mai ai Nancy. O le toi whauwina leo tātou ainga. O le toi tepa le ainga. O tāpena mo le wha moe moe. Le ase tapenanga wa iai o le tina ia o whapena ona whaasauni mo le wha moe moe le Westfall. Ia, whawhitai mo le whaafsili rep. Au whatua a mata I lea ia tapenanga o le ISHAH. Ia sa sau whaifo I lalonga ma toi tō mana tutua. Ia, I le tā ua o le tofi o le tina. O le tofi o le tina. O le helper. O le sosoani le tamā le ainga I te tono le ainga. E te tau ona le lei. E te tau ona le lei ma ia mauaa. Ma mauaa ia le tina. O le ISHAH conference. E le na o le tu, na o le spiritual le e anga ia le ISHAH conference. O vainga umalava o le olanga. Ia le conference le nei. Awa a whaapea e le lei ma mauaa le tina I le upua a le atua. E a matai tono lona loto I whali. Ia le lei le vā ma le tualu. Ia le lei le vā ma le whānau. Ia le lei le tina I le tapu e ina. Tapu e ina le o lona loto I whali. I le whausia lea o lona loto I whali. Ia alu atu I tua. I le ekalesia. I le whalewhainga luenga. I le nu. O lai mauaa. Lai losi. Lai le lei lona whaavai. O ana ngā luenga foi. E influence ai lona ainga. As a leadership. Leadership is influence.
O le tina la e te tau ona malosi, e te tau ona mauwaa, malosi lona whaavai, ia influence ai le whanau, influence ai le ainga. Ia ele ngata i lea i te tonu o le au lotu, le ngata i mawhtanga tina, o wō, ma au mema mai. Na ia whapena o na tō sina, ma tōan mai ia isi fo ia tina, i te tonu o le leile o le atua, e ala i le lotu, e ala i ia o onga te peila o le ia le conference le nei. O le isi fo i le tāua o le conference le nei a te au lava ia. Ia o stoe whamanatu fo i le ia te au. E te tau ona o whaatasi tū ma upu tau talai. Ma le whaataitai, ma actions. E le na o upu. Ai iai ma le whaataitai inga. A whapeo te mi umala vau te whai e la uwhanau ia. Ustai. Te mi umau te whai e te maiti ia alofa. Ia whamaua lalo. E te tau o nā tangia mua ia te au. Ia le alofa ma le whamaua lalo ma le ustai lea. Ia ona mawhai lea ona whaatino pe whaafai ngofia i ta maiti ma influence ai ia i ta maiti. I tū maanga ma le olanga lea e o laina i le tina i tutono le ainga. Ia, tai. Malo whaftai. Matau tia le whaasoa lau wa anei aso lo sunga whawhenga inga rupi. Matango fi malo mo ta penanga. Malo le sila mamau. Le lava wautou whaasoa mai le wha moe moe. Ia ele manuia i nau whaalapo te putonga. Ia e mo i lato uma o le aristala. Ia ma whaavano lo lato taimi. Ia e anga ia tu ni wha moe moe. Au mai so fina ngalo rupi. Wa lewa o le alavai matala tato ristala pe a sao lea. O le ase whai numero o iai nei taimi o i lato ristala. Ia e mese fo ia e fia sau no fo i vaenga lea na whalawa tele mai Nancy McQueen. Ia maleanganga whaaloalo whaaftai lava. Whaftai, Reverend. O te toe fia pai lai titi ai le mea lena whaasoa mai e leu so ia Nancy. I le atia ele o tina rona whali. Ona lima fo ia e ono whaaleanga ina pe toe tale peina. O le aunga tonu lava lea o le nei wha moe moe. Ina ia whai loe tina. O ia lava na te whausia lona ainga. O ia fo ina te tale peina lona ainga. Pela na ua le saunoanga a Queenie. O le maupopo po o le amanuia o le ainga a matatu le fale. A matatu lo lava ainga po lo lava loto i fale. E a matatu ai. Ma le upole na ta ua Nancy o le Unity. O le atana mai e le atua i le nei wha moe po le ISHAH. O le atua le au waa le fautasi. Na whaali mai e le anganga o le atua le atua le fautasi. O lo iei tutonu tina ta maitai. I tutonu le au waa. A o alula le au waa. I whaalongo ina le leo o le taitai po o le taitai au. O lo o ili langa wha ili ma wha maalosi le au waa e alo le waa ngai luma. Ma o le ata le na waa ia. O tina, so se tina, teine te maitai so se mea lava e sawai, so se a inga lava e sawai. A malama o ia ma maupopo o lana tu po o lona a inga maupopo lona nuu lona e kalesia po le whala potonga. E peo le au waa e alo whaatasi le anga i luma. E le o anga i tua e anga i luma le au waa. Ona e tasi le leo pe tasi le wha moe moenga. O le whaatau nuu lea o le Great Commission po le fina ngalo o le atua mo ona whawhine umalava. O se wha moe moenga la lea le ISHAH. E tele me o tatou tala no ai. Ai o le aunga lava nei wha moe moe. Ia malama tina ma te maitai i o lato wala awinga. Ia maua la tole mau popo ma le au whaatasi mua i lona lava ainga. Ai le sawa i fafo i le nuu. O le ekalesia ma isi whala putupotonga. Mai o le tatalo atu i tina lo o whaafofonga mai le nei whaasala laupo le nei foi whaatala noanga. Au e te no fuai, au e te whai mea tu, au foi te whaape i o mea la vaenga la le ai o tātou umalava o awhawhine o le atua.
Na whaia tātou le fina ngalo le atua, ma o le loto le atua, ia e iai lava wala au inga whapito o tātou tina tamaitai pe teine, e iai ale tātou wala au inga whapitoa, po le whaunga ua amai e le atua mo I tātou, o le teimi nei, I lau sunga Reverend e to atele ia le au VIP ia wa le stala mai, mo le silafia e tolu se lau tā la tau o le VIP, ia ai se lau 5 le normal registration po le standard, e iai uma lava tutusa, e toi titi lava tutusa ia me maua, not only you get to fellowship or fellowship with other women, e iei tongo le atmosphere of praise and worship, e whaile viinga praise and worship, e iai prices, e tufai tono o le kofre nisi, e te whaafonga fo iai nisi o au whainga luenga po whaila unga matua matautia, whaila unga whauinga, whaila unga ai longa te whaalongolongo ai peanga e na oe a ia. Au nei whaila unga ua mawhaina au mai e le mato komiti po le mato whaala putuputonga. O nei whaila unga whapitoa mai Amerika, Australia, ma New Zealand. Mo tina uma o Samoa, mo tina matamaitai ule a awai. O nei fo I whaila unga au mai, e leo ni whaila unga voi le lenta whawhau. O whaila unga matuati te le lava lato ngā luenga, wata ngia fua le leo lato ngā luenga. O le mea tonu lava leo wa matou a apai, ma matou talosanga ina ia o mai Samoa, se I whaafofonga ma se I whawhanga, se I whawhanu, se I toi whaatei, le tina tamaitai Samoa, I lona tāua, I lona wala auinga, ia ma le fina ngalo le atua ia te ia. Le temi nei la, o toa te lele au VIP le ua le stala mai, feo lolo fo ia le au standard, au o lea lava iai le avanua le stala mai ai, o le whamoe moele iai Reverend o le mato whainu mera le ua tuu I le atua, e afe tina plus, 1,000 plus ladies, girls and mothers, ia o le matonga numero wa ave wa tu atu I le atua. Ia o lea lai whaatalitali ia lātou wa umanto fia le atua tau ona iai I lea kofre nisi. Ia au e te whai mea tu, a fwele a vea pālota ma mea e ngalo ai. Ia ai o le temi nei le sala mai ai. Olo iai fo ia mato whapitoa mo groups, a whapeo se vaenga e kale sia mai whaatasi. E ele special mo groups, peina o tala atu lau sunga Reverend. O le mafua anga wa iai le tau o nei mea, langai taunga tā ia whalema tūlanga whapena o lo o tau nuu waile nei po kalame ia o le tato building fau lea o le Apia Park football complex ia o se building fau o le building lea po le whale lea na ngā host le 𝚗𝗜𝗦𝗖𝗟𝗔𝗜𝗎 le ngā waka mai ia le tupu ia sa lesa mea whapena. So it's a very expensive location. I se awa whai o langa o le direction ngā po le taialanga ngā mai le atua. E whai o le kofre nisi I le holea, ia o tau o me whaatino ai, ia e le tau ngofie, I le ngata lea, e maue o le upu whauina, e maue o se upu whapitoa lava ia a oe mai le atua, e te fellowshipi isi whai pisingisi, ma isi tina, o lo whaongaina le atua le malo, lo whaongaina le atua isi a whala putuputonga, e te mauai foi le whaamalosi au mangisi foi wofo, e mauai foi avanoa e te talanoa ngisi au whai pisingisi, e talanoa vo ia ni tau, whai ngā pisingisi, pēha uma mai kofre nisi, ia e provide for ia tau mawhitanga I aso uma ia, e whai ele tato kofre nisi, e iei tau mawhitanga e tā pena le lei mo tina matamaitai uma e awai, ia ele ngata e lea e whaile e ngatele pe o le mele tau parfait dinner, ia ai banquet dinner pe a ta ulo na ta unga sao, banquet dinner, le afiafi o la sonai, ia ma le afiafi fo ile fa umai le kofre nisi, e tele I o me maua I tutono o le kofre nisi le nei, o te iloa ele I tupu mo I Samoa, ia o te whamalosi atu matoe, whamanatu atu ia te oele uso, ia, o loo maua tātou tickets, whafso tae mai nisi o mātou, ia, ile au wala e maua I lau ticket, ma ole
welcome package o tina uma lava le sala e maua lako lato welcome package o le welcome package le maua le afiafi le o le sofi e tata life e le opening e anga i tutonu e maua la welcome package e iai fo ilau tau lima i te tau lima ai o lo tusiele ngo le ISHAH ia o lau entry le ngā po o lau passport le ngā i tutonu o le tatou wha moe moe ia Reverend Mike o le whaamalosi ma le toe whaamanatu i uso, ia aua te no fuai. A whai foi nai te mana o mia se sponsorship. Ia whai loa mai, lana o le foi ngai e ngai whaifi au. Mato pa angai whafo, o lewa willing o ofo mai lato te tutongi ina nisi o le fia awai, ai le lava tala se len. Ia awane avele tupe o se me tau fi ai, oi, o le tupe o le me maua yaso uma, o le tupe o se mea whatau waa. E awane i avea mea whatau waa, ma mea ole a e polokai, o se mea wa sauni e lota mamo. Oi, i ole toe so atu lea, Reverend le neitu la e wha umai fo i le tatou tala noanga i le nei afiafi. Ia e whatatau le kofe nisi o lo lumanai. Ma lo whaftai, i ele tua le ua whaalongolongo fo i masion mai mo whaafonga mai se tatou atunu. O lo papa auma alala i Samoa. O lo whaptoa i le nei whaamoe moe. Amu ia i lato umalawa pasta ma tatou timi le yasu. O le i Samoa. Tele mano anoa i ia e lawa tatonunga nisio i lato o wawa ai le whaamoe moe. Ia o lo o iaise moe mitinga e fia tu vai atu mo le whaamoe moe. Ia e whaftai mo le whaasoa mai ma le tufa mai. Ina ia awane i toi no fo ai tātou tina ma tamaitai fo i o loo iai lewa noa, o loo i Samoa. Lea fo i wata tala mai lewa noa mo mafutanga tina po o groups. Ia whai ngofie wai. Ma wasto a walu pe to sifulu ia. Ma na ia na wha moe moe longo winga la le tong ia se lau lima sifulu. Alo winga pe kai lima sifulu pe ta se lau ta la o my lord group por sa o lea pasta. Ia, pena whai atu. A mana o mia le fia, mana o mia se donation. O le wai ai ia nisio o pa anga po e ka le si ai fafo. O le wa na ofo mai se vaenga e tutongi ina. But yes, o lo iai foi group specials. O mea lanai e toe e le o toe umi toe tasilva yaso. So, ia, awale whai mea tu tātou. O le si foi mea pasta tauna whailo atu. O le whae tatala i tangata i fafo. A whai le malanga mai nei Samoa. Ma na ia si le ava noa e sawai e le ngata lewa le tau nu te wila. Ia a le la whatau nu uina le atua te wila wha le anganga. Ia mo a whawhine uma o le atua so se mea i so se atu nu o lo malanga mai ai. E iai nisi o tinama tamaitai ua whafso tai mai fafo. O le malanga mai Samoa le te wila. Ia le fo ia ua a mai le talo sanga te seni lato tickets e fia awai le wha moe. Ia ne i whaapea se si Reverend Mike a mea ngā mātou nei Samoa. Le o lo tatala le avanoa a whai mawhaina o mai tangata e pālota. Mai fafo ia e matua i te le avanoa e mawhaina o mai le tato ISHAH Conference. Reverend. Tele, moni lava mwha maoni, o le benefit la lea mo i la tau lea anga i atu i Samoa nisi i fo o wha moe moenga. Ia lo whetau i lei ma tātou conference nisi le. Ia aua te no fo ai pewha peo lo e mai moa mai. O lo wawa noa nei. Lea lava e whetau i ma tātou taimi. Ono lesi vaenga lesa e ta ua pasta i le tātou panel nei aso. O le whai leo o le whala potonga ma leo o le tāpena ina o leo tina. Po o le vaenga lesa e ta ua o le whalau tele matoe promote atu la tau i seisi tūlanga a wale whawina o a inga, a wale whawina o la tau whali. Matango fia wan lefo i vai tau ia ele nā malaina wa tele mea wa falala solo ai te tulou le ngana mafau fau tangata ono le vai tau ele ngata i whainga malo
matulanga whapena I taua, ia whaftai, o leo o tūla e mai le ISHAH Conference, teimi tonu a lewe vesi whainga mā lo, ia e maise o atunu lallangi, I tātou tangata Samoa, lea ngai atu I Samoa, maua le wano, o le matua I oso le lei lava leo mai latou, o le Samoa teimi lea, ma le ngā whaaloalo, pasta. Ia, e sa o lele lava lau sangoanga, Reverend, o le neia wanoa o nisi o lo whaimalanga mai Samoa. Ia, o le avanoa le au maua le neia wanoa e te tala tuai. O whaatali le matou tusi na tuu e ave tutonu o whainga o pāti taitasi. Ai ua tue tā awhi mai, ono le langona o lai pisi ia pāti taitasi a wale anga I atu le pālota. Pero le whaamoe foi le iai le ISHAH, e whaile matou tusi alo ia. E walaulia uma I ati nama te maitai. O e lo na whaolioli o e ua manuia latu tama whainga. E anga I mai ai le ISHAH Conference, ina ia whaamalusia o latu tangata. Ia a wafo ia le tāpena ino o latu lava tangata. Mo tiu te whai po whaiva fo I o le alo atu ai latu. I le sino fua inga lo lumana I pui o mea uma ia Reverend, ele o aitu tasi a ele matou whala putuputonga. E tele lava I tu pena tā ua nisi o le auwaa. Tele aitu ele na le tu whaleanganga alo o matou vava ai. Alo matou vava aifo ia. Ia vei matou o se leo o nisi o tina mata maitai. O se I totonu o le malo, totonu o whala putuputonga private. Ia o lava I tina mata maitai o lo o tu lou le ngangana o lo o what's the word? Ia o lo o lamatia o lato soifua. Ia o mātou le ne o se whala putuputonga. O le a whaima alofanga po o se no fuanga fo e whaima leo e pui ai ata tau a tinama tamaitai. Ia o tūlanga uma ia Reverend e te le lava le whaamoe le nei whala putuputonga. Ia ai wa au ili atu lava na oni mea tā ua I le nei afi. Ia a wale tatou tala noa I le nei afi. But we are all about women. O le mātou lea whaamoe o le winga vo le ngā le ingoa ISHAH. ISHAH means woman. O le whaapalangi o divinely designed woman. Ia whaasamoa I o le tamaitai na fofoaina po le tamaitai ma manuina. Ia o le toe so atu le nā I le nei tu lao le wauli Reverend. Ia I le tatou talatala noanga. But again, like I said, we are not just about faith and identity. We are about dignity and respect, leadership, empowerment, protection and advocacy. Empowering women, protecting, advocating, promoting women's role, supporting mothers and families, developing youth leaders, upholding others' wisdom, and equipping women for their calling, wherever God has called them, whether it's in the marketplace, whether it's in business, whether it's in practical skills, po lea lava, o le aunga lava na le nei whaala putuputonga. Ia avea ma se tali, ia avea fo'i o se fisosoani, se lave ai. Ia I tina matamaitai nei Samoa, ia whapea fo'i so tina matamaitai Samoa, lo whaafonga mai, po fia lava me te alalai, yo le nei whaala putuputonga, se whaala putuputonga I tu mo oi. It's for you, and it's elo stand by you. Ia pe o le toe talano atu na le nei tu la le awauli, Reverend, ai whaafitai lava mo le avanoa. Ma lo whaafitai sau noa manino lau sunga le whaafia inga rupi. Ia, Nancy ma Queenie, ma ia se lo fina ngalo, ia ma tātou whaamawai fo ile nei aso, a wale tāpena atu mo tātou whaamoe mo le vasfo. Ma tango fiele sau noa ngā lau sunga le whaafia inga rupi. Ona o le waenga lea o launga tasia umai lava tangata. E le o whaapito manu ia tas. O lea lava e tultuli a pū le tau lava I tupā tina matamaitai Samoa. Ia o I lato uma lava le fo lava wau lava tau
whaamoe ma le tō whaamamau. I tina matamaitai ua ofi to tono upu whai o Samoa. Le ngata lai ta pena I le tū whaaleanganga. Ia oka se lisi le ngau mai. Ia, Nancy sauno ia, malangang whaaloan. Patai Rev, maleva noa, tele lava ia upupe manatu fiatu inatu, ia ale talo lava, ina ia tatou awai umatina matamaitai le whaamoemoe le aso 𝚜𝚑𝚙𝚎𝚘 le aso ono. So pray for a successful conference, and also it'd be good to see everyone. I think it's this would be the highlight of 2025. It's a conference you cannot miss. So tatalo mavala awatu tina uma tamaitai tato awai whaatasi le vai aso fo le tato ko 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒. Pamanuia le toia te oto uma. Whaatai mo lava noa. Hello, whaatai. Mo tina matamaitai whanau tine. Ia o lea ua toi wala au whapitoa atu ia le ISHAH conference ma wala au lia whapitoa au tō umaina ia tatou au wai whaatasi. Mo tina matamaitai o loo le eile le mautonu. O loo eile le mautonu I le wala au ina o ia o se tina. Lo eile le mautonu ma le masalosalo I le wala au ina o ia. E le atua. O lo wawanoa le lava lea. E a mata I lautali. Say yes ile wala audia lea wa tuina to come and be crowned with the word. Elena ole upu. O itu umalava mana o mia ina iati na e ilo wola o se tina o se tamaitai. Ona wina atu lea o itua ua matua I malosi ua matua I pausali lo tangata. Ua ready e te aluati o toi whaatei leisi tina na misi a ia le conference lea. Ua ready e te aluati o toi whasipaka atili mai leisi o uso ua misi fo ia le wala aulia lea. Ua te look down ia oe lava ia. A whapea o le ase mea o mamafa ia te oe, o le ase mea o lo ieiso le mautonu, o lo wawanua lea na mai le atua. Awa e te misia. Ia o se toe pia matu lea I le matou au wa le neia I tu lao le uli whaftai tele rev mo le awanoa. Ai kuini te tina fo le whaaso. Pasta matau tia le au waa le wo whaalongolongo atu ai. Ma lo foi whaafitai tau pitola au. Ia le tau sila mamau fo I le ngata o tina ia au tamaitai Samoa. Le si tupulanga o loo angai mai. Se I mamanu I la tau matoi whaatulanga I la tau I o la tau tofinga. Pe ona e saunoa ia au lea wanoa tāua. Te iloa toi paule o tatua wanoa lewa yaso. Ono lea ua alo atu tatou atu nuu le tatou whaamoemoe lewa yaso. Por whai ngā whiwhilinga si o tatou atu nuu. Ia ona whatu atu I maua lis tatou awanoa le verse 4. Ia e saunoa se upu whaamalosi ia o se toi whaamanatu fo I tina uma a o Samoa o sila mioma I le tatou panel nei aso. Ia ai me se fo I o lo whaanga moripo nisi fo I o lo mai moa mai atu nuu e mamau lungo o tatou RCTV malungo o tatou Global Kingdom TV channel. Ia wale tatou whamoemoe o si o tatou atu nuu lewa yaso. Ia aua ne I tōni mala a ia tō manu ia whai mavi inga o le tua. Ia sauno I alo sunga le whawhia ngainga ma le nganga whaaluanu. Whaftai Reverend mo le awanoa. Ia o le naua sauno atu le mato au wa I whaamalo si atu I tina matamaitai umalo maua le nei whaasa launga lo mai moa mai fo I lunga upenga te whailangi. O le loto ma le anganga o le mātou whalaputonga. Ia tāpena, ia au tauina, ma whaonga ina uma whawhine o le atua. Mai o le loto lava ia tō awai. O le loto, ia awane awei ngō o tato e kalesia e whai mapapupuni o lolu manai pe papupuni o se manuia wa tāpena ai le tātou ta māmo I tātou.
Pei ona whaasua atu le au waa. O le nei whalaptu potonga i le patino se ekalesia. A o tina matama itai ese uma lava ekalesia mātou te tapua iai. A watu whaatasi e le fina ngalo o le atua. Ia a wā lava lona fina ngalo ma le loto o le atua i ona whawhine uma. O te whaamalosi atu la ia te oile uso tina tama itai. A we te misia le nei a wanoa tā ua. Ele o se mea e whaifua o le fina ngalo o le atua. O le mea lava le o mātou sita i ai ma whai al fina ngalo o le atua. Ina ia tau maua o mea uma wa tā pena le tau ta mā, o le tātou ta mā mo i tātou. Ia ele tele ni upu nāu te lo wa tele lava tala i manu a e titi mala. Whaaftai fo i ai lau sunga Reverend Mike mo le whaatau ta ina o le tātou wha moe moe le nei ia fiafi ia o le tatalo le fo i al mātou whala putuputonga. Ia talosia sa moe i tatalo. Awane i tu ualau tatalo ia tu maule file mu, ia tu maule alofa tu no le atua e lungo Samoa. Ia i umai manuia le whainga pālota lo o anga ia tuai se o tātou atonu. Ia tofi mai le langi se o tātou taitai. Po ai foi le o whaasino ai le atua e avea ma taitai o Samoa. O le talo sanga ia ngā wai lalo le pule. Ia tatalo mo tātou taitai pei o na mai e le upo le atua. Ai awa tātou te whaatu au. Nā le e kale sia lava e iai le manuia o le atua. Ia aua tātou te whaasala, ai ia tātou whaamanuia le tātou mālo, whaamanuia i e wa whaasingolima ai le atua o le a taitaina le tātou whainga mālo, ia whapēnana i ailo nanga le lei, o lona file mu, o lona ata mai, i taitai e ia Samoa i le lumanai. O ai lava le taitai, manatua, ia whamaire tala tuspa ia a taitai le taitai ami o tonu, i oli le nu. Ai a taitai se taitai e le ami o tonu, ia e whanoa le nu, ia ai o le tali tonunga, ia wa umana sila fia le atua le, po onisi o le avea matatu taitai, ai o te toi whamalo si atu, uso, tina, tamaitai, o fia lava le te whafonga mai ai, o lo iai le tato ISHAH Conference, ia e le sala mai, ai Yesef Sosoani, longo mai le mato au tau, po le mato au waa. We are more than happy to help you be able to come and attend this wonderful conference. Ia, le toe tele nupu pauna o se whamalosi Reverend Mike, o te whaftai tele lava i le whafonga mai o Samoa, so se tū lava o le toafa, so se tū lava o le nei laulangi o lo maua mai aile nei whaasalu launga. Ia o te whaftai atu, ma whamalo atu le tau mai mua mai, whaftai atu foi au na le atua, ia so se whata whaitau langa, po whea lavalo e whafonga mai ai, ia whapēnana i eile anga leo le atua, whamanuia foi le atua le Global Kingdom TV, ia whaawawina, ia le tau misiona e whaima leo o le atua e lunga le ala leo, le ngata foi lea o le Remnant TV, ia ai whaasirisili ai whamanianga lau sunga Reverend Mike, whaftai lava mo lo teimi, whaftai mo lo avanoa, whaftai mo lo to mai o lo whaunga inai, ia o lau foi tālengi, ia awale tala i ino le tala leia Yesu Keriso, i lunga o le ea, i lunga o upenga ta whailangi, ia o se toi upu le nei, ma te alolo fatele mo o tau, ia whaamanuia le atua, si o tatou atonu o Samoa, tu maulona vi inga, ia ono Yesu, amene. Haftai tele lava Pastor Rupi, moni ma whamaoni fo i le whamalusi au, man whala i au mo si o tātou atunu. Wai le nama le la inga le taimi i le ngata i Samoa lungo penga te whailangi. Ai atu lai mai loa tātou taitai ma tātou whainga malo, tātou wōloi o pongi, ma tātou sapi mētuma, i le whainga malo le a filifilia i le atua. Ia e wane i vevesi atu lai mai, ai whaawau wale vevesi, ia e le manai a wai whaanoa noa i le no. Ai ma ngai ala kako vesi teimine, e atu lai mai loa. Let's go, let's do it. Yeah, submit. Ai whaafatai lawa. Ia, a vea nei taimi e toi mole toi le ngā whaafatai tele, tai fo i le tufa mai, tai whaasoa mai tātou peno, tai tonu ia o le ato i maolis tātou av nol verse 4,
ia mai se o le mai mo whaafunga mai se o tātou atunu. Mo le atu le nganga whafteitele I partners malava tātou Global Kingdom TV o lo au atu ia I le leo le atua. Whaftai lo tau ngā luenga whita e le o pua o le langi silsila le atua. Whaamanuia tele le atua ia tau umalava e mai se whaiva wa tofinai o tau e le atua. Whaftai Pastor Rupi te alofa tele mo oe, alofa atua I tātou peno ia Nancy Makwini, whaamanuia fo I le atua le komiti whaafoe, e mai se I o nei ta mao lo langolango ina fo ni whaamo I sunga I whawhenga inga. Manuia tele neva yaso. Mai a tau nei, lau tau auna, Pastor Mike, soifua, mai a manuia. Shalom, shalom. Shalom. My name is 𝗚𝗚𝗦𝗖𝗟𝗑𝚗𝚒 and I'm honored to serve as the Miss Samoa and Miss Pacific Islands 2025. I'm so excited to invite you to the ISHAH Conference, a powerful gathering created to empower women, strengthen families, and inspire our communities through learning, sharing, and uplifting one another. This is a wonderful opportunity for us to grow together, build meaningful connections, celebrate the beauty of our culture while enriching ourselves both spiritually and personally. The ISHAH Conference will be held on the 4th to the 6th of September 2025 at the SIFA building in Apia Park. Registration is open to all women and you are welcome to bring a friend or a family member along. Let's come together at the ISHAH Conference where we gain strength, wisdom, and courage to continue empowering our lives and our communities. I look forward to meeting you there. ISHAH Conference, called, crowned, commissioned. There's something beautiful about being a woman. The way we carry stories in our hands and strength in our spirit. The way we rise, even when the world expects us to stay small. We were never meant to fade into the background. We were made for more. We are nurturers, leaders, prayer warriors, dreamers, each of us called with purpose, crowned with grace, and commissioned with power. In a world that tells us to hold back, I invite you to step forward, together, to grow and to rise. Something special is coming for every woman, every story. You count. ISHAH Conference 2025 from 4th of September to the 6th here in Apia, Samoa. We would love to see you there. Called, crowned, commissioned. Don't miss your moment. Registration is now open. For more information or to register, visit our Facebook page or Instagram page at ISHAH Conference Samoa or give us a call on the numbers provided. You can also give us an email at ishah.con@gmail.com. We're here to help you take the next step of faith. Your destiny is calling, and the answer is at ISHAH 2025. We'll see you there. Salofalava, malo lovely soifua, olo ingol itzara Yermia Allen. Wa wale tau salo Samoa, ma tau salo Pasifika, wo lua lima. Ifia lava e vala ablia ina oi, te tamaitai Samoa, oi le tina Samoa, i le ISHAH Conference lua lima. Wa'ala wa i tele ina ai lo malama. I le tā ua lo sau i te tonu o ainga, nuu ma whaala potopotonga. O se awa noa tā wale nei tātou te whaasoa ai i le anga leo le atua, mai te whaafonga ai i nisi o taitai te maitai longa, mai atu nuu e mamau. Tātou te whesotai ai poi, ma whaasoa ai o tātou manatu, wani a wale tā ua, mo i tātou te maitai ma tīnā Samoa. Mai le aso wha I le aso ono setema lua lima o le a whaatino ai le tātou whamoimoe.
Itasala le tātou risitala mo te maitai umalawa o si o tātou atunuu sa mo nei ma atunuu e mau. Whaapiso tai la tātou numera o tāua I luma. Tātou au wai whaatasi le ISHAH Conference o le atele se whasosoani mo oi le ati naeina o lo tangata. O lo iloa, ma le maalosi e whaau au ina ai le tātou ngaluenga whaatamaitai isi o tātou atunu o Samoa. Tātou whiluai I le aso tau poa ina, le angalilei ma le alofa o le atua. ISHAH Conference crowned, called, commissioned. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth. Yes, I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to
give our lives. And I will preach the gospel, I'll die and be forgotten, as long as you get the glory. And I will preach the gospel, I'll die and be forgotten, as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel, I'll die and be forgotten, as long as you get the glory. Yeah, yeah. And I will preach the gospel, I'll die and be forgotten, as long as you get the glory. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. Jesus, you're worthy, of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. See the harvest. The harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. One more time. And the harvest is ready.